U svakodnevnom životu koristimo riječi, gestove, poklone i vrijeme provedeno zajedno kako bismo pokazali ljubav i naklonost prema partneru. Međutim, postoji jedan oblik komunikacije koji je istovremeno najintimniji i najčešće zanemarivan kada govorimo o partnerskim odnosima, fizička bliskost. Intimni odnosi nisu samo potreba ili čin reprodukcije i oni predstavljaju moćan jezik koji omogućava parovima da izraze emocije, želje, strahove i najdublje potrebe na način na koji riječi to nikada ne mogu. U ovom tekstu istražit ćemo kako intimnost funkcionira kao oblik komunikacije, zašto je razumijevanje ovog jezika ključno za zdrave odnose i kako parovi mogu naučiti da kroz fizičku bliskost grade dublju emocionalnu povezanost. Tijelo govori ono što usta ne mogu. Mnogi ljudi osjećaju nelagodu kada treba riječima izraziti svoje najdublje emocije. Strah od odbacivanja, osjećaj ranjivosti ili jednostavno nedostatak odgovarajućih riječi mogu stvoriti barijere u verbalnoj komunikaciji. Fizička intimnost postaje most koji premošćuje ovu prazninu. Kada partner nježno dodiruje voljenu osobu, kada postoji sinhronizacija pokreta i disanja, kada se očima susreću u najranjivijim trenucima, sve to prenosi poruke koje nadilaze bilo koji rječnik. Intimnost omogućava da pokažemo povjerenje na najdublji način i prepuštamo se potpuno drugoj osobi, fizički i emocionalno. Istraživanja pokazuju da tokom intimnih trenutaka tijelo luči oksitocin, hormon koji se naziva i hormon povezanosti. Ovaj hormon ne samo da pojačava osjećaj zadovoljstva, već i gradi dugoročnu emocionalnu vezu između partnera. To znači da fizička bliskost doslovno stvara hemijsku osnovu za dublju ljubav i razumijevanje. Različiti jezici intimnosti. Kao što ljudi imaju različite načine izražavanja ljubavi kroz riječi i postupke, tako postoje i različiti načini na koje parovi koriste intimnost za komunikaciju. Za neke parove, fizička bliskost je način da pokažu strast i želju. Za druge, to je put do opuštanja i oslobađanja od stresa. Treći kroz intimnost traže potvrdu da su voljeni i poželjni. Problemi u vezi često nastaju kada partneri ne razumiju ove razlike. Jedan partner možda doživljava intimnost kao izraz duboke emocionalne povezanosti, dok drugi to vidi kao način da se osjeća poželjno i privlačno. Nijedan od ovih pristupa nije pogrešan, ali nedostatak razumijevanja može dovesti do osjećaja odbačenosti ili zanemarivanja. Ključ je u tome da parovi pronađu vrijeme da razgovaraju o tome šta intimnost znači za svakoga od njih. Šta treba da biste se osjećali povezano? Šta vas čini ranjivim? Koje vrste dodira i pažnje su vam najvažnije? Ovi razgovori mogu biti izazovni, ali su neophodni za izgradnju zdravog odnosa. Kada intimnost postaje alarm za dublji problem. Intimni život para često služi kao barometar za cjelokupno stanje veze. Kada postoje neriješeni konflikti, nedostatak komunikacije ili emocionalnu distancu, to se gotovo uvijek odražava i na fizičku bliskost. Partner koji se osjeća zanemaren u svakodnevnom životu teško da će moći da se potpuno prepusti u intimi. Osoba koja nosi neispričan bol ili ljutnju prema partneru možda će izgubiti želju za bliskošću. Kada jedan partner konstantno odbija fizičku intimnost, to često nije odbijanje partnera kao osobe, već signal da nešto dublje nije u redu u njihovom odnosu. Umjesto da fizičku distancu doživljavaju kao lični poraz, parovi bi trebalo da je prepoznaju kao poziv na akciju. To je trenutak kada treba sjesti i razgovarati o onome što se zaista dešava. Možda postoji stres na poslu koji utiče na jedno od vas. Možda su nekadašnje riječi ostavile nevidljive rane. Možda jednostavno niste imali dovoljno vremena samo za vas dvoje. Uspostavljanje dijaloga kroz intimnost. Kao i svaki jezik, jezik intimnosti zahtijeva vježbu i učenje. Parovi koji grade zdrav intimni život često dijele nekoliko zajedničkih osobina. Prije svega, oni komuniciraju otvoreno o svojim željama i granicama. Niko ne može čitati misli, a pretpostavke često vode ka razočarenju. Jednostavno pitanje kako se osjećaš ili šta bi volio danas i može otvoriti prostor za dublju povezanost. Zatim, oni razumiju važnost konteksta. Fizička intimnost ne počinje u spavaćoj sobi, ona počinje načinom na koji se parovi tretiraju tokom dana. Sitne geste pažnje, zajednički smijeh, podržavajuće riječi, sve to stvara emocionalni temelj na kojem se gradi zdrav intimni život. Također, uspješni parovi prihvataju činjenicu da intimnost nije statična. Ono što je funkcioniralo na početku veze možda neće biti dovoljno nakon nekoliko godina.
Želje se mijenjaju, tijela se mijenjaju, okolnosti se mijenjaju. Parovi koji ostaju otvoreni za prilagođavanje i eksperimentisanje imaju mnogo veće šanse da zadrže živu iskru između sebe. Vrijeme kao poklon intimnosti. U modernom svijetu vrijeme je često najveći neprijatelj intimnosti. Posao, djeca, obaveze, elektronski uređaji, sve to krade dragocjene trenutke u kojima bi parovi mogli da se povežu. Mnogi parovi padnu u rutinu gdje intimnost postaje još jedna stavka na listi obaveza, nešto što treba obaviti prije spavanja. Prava intimnost, ona koja služi kao most između dvije osobe, zahtijeva prisustvo. Ne možete biti prisutni ako stalno gledate u telefon, razmišljate o sutrašnjem sastanku ili brinete o nečemu što se desilo prije 3 dana. Intimnost poziva na to da budemo ovdje i sada, potpuno fokusirani na osobu pored nas. Parovi koji razumiju ovo ne čekaju da se intimnost desi. Oni aktivno stvaraju prostor za nju. To može značiti planiranje vikenda samo za njih dvoje. Možda znači isključivanje telefona sat vremena prije spavanja. Ili jednostavno zagrljaj u koji se potpuno uronite, bez žurbe da se što prije završi. Ranjivost kao snaga. Možda je najvažnija lekcija o intimnosti kao komunikaciji ova prava bliskost zahtijeva hrabrost da budemo ranjivi. To znači pokazati se onakvi kakvi zaista jesmo, sa svim strahovima, nesigurnostima i manama. To znači priznati kada nešto ne znamo ili kada se bojimo. To znači tražiti ono što trebamo, čak i kada je to teško. U intimnim trenucima maske padaju. Nema mjesta za pretvaranje ili glumu. Ili smo autentični ili nismo. Partneri koji mogu da budu ranjivi jedan prema drugom, koji mogu da kažu bojim se ili treba mi, grade povjerenje koje je temelj svakog trajnog odnosa. Ova ranjivost se ne dešava preko noći. Ona se gradi polako, kroz male korake povjerenja koji se tokom vremena pretvaraju u duboku sigurnost. Svaki put kada podijelimo nešto intimno i budemo prihvaćeni, grade se temelji za još veću otvorenost. Zaključak. Intimnost je mnogo više od fizičkog čina, to je kompleksan jezik koji omogućava partnerima da komuniciraju na najdubljem nivou. Kroz fizičku bliskost parovi mogu izraziti ljubav, povjerenje, strast, ranjivost i potpuno prihvatanje na način koji riječi ne mogu. Međutim, kao i svaki jezik, jezik intimnosti mora se učiti, vježbati i njegovati. Zahtijeva da budemo iskreni sa sobom i sa partnerom o tome šta nam treba. Zahtijeva da slušamo ne samo riječi već i tijelo voljene osobe. Zahtijeva vrijeme, pažnju i hrabrost da budemo ranjivi. Parovi koji razumiju intimnost kao oblik komunikacije i koji ulažu u razvoj ovog jezika imaju mnogo veću šansu za izgradnju odnosa koji je ne samo strasan i uzbudljiv, već i dubok, značajan i trajan. Poziv na akciju. Ako želite poboljšati komunikaciju sa svojim partnerom kroz intimnost, počnite sa malim koracima. Večeras razgovarajte. Pronađite mirno vrijeme i razgovarajte otvoreno o tome šta intimnost znači za vas i vašeg partnera. Bez optužbi, bez kritika, te samo iskreno dijeljenje. Stvorite prostor. Izdvojite vrijeme samo za vas dvoje. Makar to bilo samo pola sata sedmično, neka to bude vrijeme bez ometanja, potpuno posvećeno jednom drugom. Slušajte tijelo. Obratite pažnju na neverbalne signale vašeg partnera. Šta vam govori način na koji vas dodiruje? Kako reaguje tijelo na vašu blizinu? Budite strpljivi. Izgradnja zdravog intimnog života je proces, ne događaj. Dozvolite sebi i partneru da rastete zajedno, pogrešite, učite i pokušavate ponovo. Tražite pomoć ako je potrebno. Ako osjećate da sami ne možete premostiti distancu, ne bojte se potražiti stručnu pomoć. Parovi terapeut ili savjetnik može vam pružiti alate koje trebate. Svaka veza zaslužuje da cvjeta u svim aspektima i emocionalnom, mentalnom i fizičkom. Kada naučimo da koristimo intimnost kao jezik ljubavi, otvaramo vrata ka dubljem razumijevanju, većem zadovoljstvu i trajnijoj povezanosti sa osobom koju volimo.